الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن يسول جوتشن أغانتوتشن يفتروا السون بيتشال يعملكوت اندهونا الله سبحانه وتعالى يناقرال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أغانتنم يهون سوتشن الفتركواتشوم إن ليعملكون بستقر إلال إلا ليعبدون مالت أي ليوحدوني مالتنا بأملكو الله سبحانه وتعالى بيتشنيا ليادرقو مالتنا يه أنكز بتأم أتركوت يميادرقو الله سبحانه وتعالى ببيتشنينة مملكنا يهم الله سبحانه وتعالى نبياتوچن ሁሉ የላከበት ትልቁ ዓላማ የሆነው ተውሂድ ማለት ነው ተውሂድ اعظم امر امر الله سبحانه وتعالى به عباده ተውሂድ ማለት الله سبحانه وتعالى ትልቁ ሰዎችን ያዘበት ጉዳይ ነው ከዚህ ደግሞ በተቃራኒ ትልቁ የከለከለበት ነገር ምንድነው ሽርክ ነው ነብያቶችን ሙሉ الله سبحانه وتعالى በዋናነት የላካቸው በተውሂድ ነው ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى الله سبحانه وتعالى برقد بيانداندو حزب لاي نبياتوچن ملائكتኞችን لكنال علاماتቸው ግባቸው ምን ነበር أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ነበር الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት አምልኩ ጣዖታትን ራቁ ለዚህ ነው ተውሂድ ያዘ ሰው በዱንያም በአኺራም ነጃ ያወጣ ሰው ነው ተውሂድ ማለት الله سبحانه وتعالى ببتشنينت ماملك بفطارينته الله سبحانه وتعالى بتشنيا مادرك لسو ملكام يهونو سموچنا بحرياتوچ اندالوت الله سبحانه وتعالى بتشنيا مادرك توحيد يبالال هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات باچرو معناتنو ይህ ተውሂድ الله سبحانه وتعالى ቁርአን ውስጥ ላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከሱረቱ الፋቲሃ እስከ ሱረቱ الناس ባሉ ሱራዎች ሳይጠቅስ ያለፈበት ቦታ የለም الله سبحانه وتعالى ሱረቱ الፋቲሃ ሲጀምር بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين እዚች አያት ላይ ብቻ የአላህ سبحانه وتعالى ተውሂድን እናገኛለን الله سبحانه وتعالى በጀት ማምለክ እንዳለብን ለአላህ መልካም ስሞች እንዳሉት ባህሪያቶች እንዳሉት الله سبحانه وتعالى ደግሞ የዓለማት ጌታ ፈጣሪ እንደሆነ ያመላክታል ማለት ነው የመጨረሻው ሱራ ሱረቱ الناس ራሱ ዝቅ ብናይ قل اعوذ برب الناس ተመልከቱ በሰዎች ፈጣሪ በሆነው አላህ እጠበቃለሁ በል የሰዎች ፈጣሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉም ፈጣሪ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪነት እናምናለን ማለት ነው በሱ ደግሞ መጠበቅ ምንድነው ዒባዳ ነው ከዒባዳ አይነቶች ውስጥ አንዱ ምንድነው ኢስቲዓዛ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠበቅ ነው ይህ ዒባዳ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ አንቀጽ ላይ ተናገረ ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ እዚህ አንቀጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ሰዎች እንዳሉት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከምንም በላይ ነብያቶችን ያዘበት ህዝቦችን እንዲያዙ ያዘበት ልቁ ነገር ተውሂድ ነው በተውሂድ እራችሁን ተውሂድን በረታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትኛው አምልኳችን ብቸኛ ማድረግ ከተውሂድ ተቃራኒ ባለው ደግሞ በሽርክ ልንርቅ በታይ ከሽርክ ልንርቅ ከምንም በላይ ይገባል ማለት ነው ይህ ለማሳሰን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala سمتوا كم يتقموا تدرجان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته